metara, onda sam ga totalno srušio da mi zapinjem skroz do njega i interesantno, signali su maltene bili isti na Beveridgeu i na BIM-u. BIM je bio malo jači, ali su stali čisti signali, ali zato su bile propagacije koma. Jedno je išla Evropa i tu malo nešto dolje Sjever Afrike i tak dalje, ali ovo drugo je sve bilo ni Amerikanaca, ma ništa na 14, maltene totalna koma je bila. I tako. Ajde probaj sad malo pozovi ovdje, pa ja još nisam riješio internet ovdje na mom sajtu, ali vjerojatno možda sutra radim nešto na tome da uzmem jedan mobitel koji ima internet i onda da se preko njega kačim na net i onda ću imati takve informacije i moći se spotati i tak dalje, što već se ide sa klasterom. Jer nemam klaster, pa onda je ovako nekada malo i čudno, jer pojavi se možda i nešto od tih DX-ova i ostalo, ali jednostavno ne znam da li ima šta i tako. Ajde malo probaj da vidimo da li te čuje Evropljani, jer ovo je dobra frekva, barem ovdje kod mene full čista. I tako, Zulu Lima 1 Sugar Lima Oscar 9 Alpha 208 Delta X-Ray. Je dobro, dakle, nema problema, 9 Alpha 208 Dijeksoba, puno hvala. Meni je dosta, samo pričao se probam ovako, pričao sam sa Yankee United 1, 9 Alpha, no Sugar 5, 9 November 10, njega sam dobio jutros i tako dalje, i onda Sugar 5, 2 November radio, 9 Alpha, 9 DX i gori i tako. To, kad dobijem naših tamo, meni je puno dobro i onda to mi je bolje nego da dobijem cijeli svijet, Ruse i okolo, Italijance, da oni su ti uvijek tu, ali no, bandovi su otvoreni ovdje, ali kad nikoga nema toliko na 15 metara ili to, ali ja sam ti uvijek na 20 ili 40 metara, sada antenu sam stavio dolu za 40 metara, nešto sam napravio neki mali stup, jedno od 3 metra od zemlje i onda ću opet ponovo na 40 onda ostao, ali puno ti hvala, drago mi je da smo se čuli, ja volim ovako pričati, ne samo 5-7 i ajde, ali da si na neki kontest onda je drugčije, ovako više volim da malo popričam tako, ovako. Ja, cool, ja, okej, dobro, vjerojatno će, ako riješim neku stupčinu ovdje kako treba, onda ja sam tu, kupio sam jedan full size, 2 elementa za 40 metara i ako ovo riješim skoro, onda bi napravio stek za gornje bandove i stavio bi full size 2 elementa i to bi se po meni trebalo sve vrtiti i onda će ići perfektno na 40 metara. Je, dobro, ja ti ovdje nemam ništa, nemam nikakvog mjesta, komšije su puno blizu ovdje, dakle onda moram i to paziti. Ima ovdje regulacija, tako da moraš imati samo 10 metara visoko i da ne smije ići kod ljudi next door, pokraj njih na njihovo dvorište i tako dalje, ako ne, ako te jedan zaprkava onda se napusti, onda ti bolje da prodaš kuću i da ideš nekde drugo. A sada ja nemam nikakve problema, ja sam dobar sa komšijima i eto tako, to ti je glavni. Pa, ako ne, onda si natrko, ja ti govorim. Jedino moraš ići tamo gdje su farme i tamo daleko i onda i tamo neki puta neko zaprkava. Jer ako ti vidi antenu i ne voli, onda zove državu i onda te zaprkava. Eto, meni je drago samo malo popričat se ovako i to mi ide mi super, vertikalka mi ide super jer ti je između dvije garaže, komšije između moje garaže i njegove garaže, onda krov upotrebljavam za ground plane, znaš, krovove, njegovi moj i onda imam radijale sa strane i to radi super bez ikakvog problema za krova. Ja, kuže, gledao sam ja na internetu kako to stoji kod tebe u dvorištu i radi perfektno.
stvarno radi ono više nego dobro. I tako. Jer ipak to je relativno nisko zemlje, dobro i te krov odrađuje svoje i još vertikale i tak dalje, ove zapravo žice koje može razvući ono, tako da to ide stvarno ono super. A danas ide perfektno stvarno ono. Nema, nije ono, signal je ono konstanta i tako. Frane. Dobro, eto, drago mi da smo se čuli danas, bit ću ovih dana aktivan, pa obično okrenem je uvijek isto malo antenu na onu stranu da nije imali koga i tako. A kažem, ja imam ja sam ovo kupio ovdje zbog radioamaterizma samo. A tu sam kraj rijeke odmah i imam nekih oko 5,5-6 tisuća kvadrata i tako. Ima prostora za sve, samo eto treba raditi na tom. Da to dovedemo neki onako optimalni red da bi se moglo malo bolje raditi, iako je ovo trenutno kako je stanje radi dosta solidno. I tako, lijep pozdrav i čujemo se. ZL1 SLO, 9 Alpha 20 ADX. Dobro, pa nema problema, puno mi je drago da smo se popričali i što kažem, volim ovo isto kada sam bio kod tebe i barem da smo drugi put ćemo se vidjeti, ne ove godine, možda druge godine dolazimo u Hamfest pa ćemo se možda opet vidjeti ili tako dalje. Puno hvala, pozdrav tebi i familiji, čujemo se drugi put.